All right, tukubatangiro niyete another edition of Kitara TV Orubazo, and of course Mabara Julius Kyomondo Msajja Obuliso mwehaba muli mwebale muna kutondera kurugamya mpase mbaganiza za Bunyoro Akagadi Kibale Kiryandongo Bulisa Hoima Masindi Hoima Site Kikube hona hali mukali mwebale muno kuba muri hantekaniza yaitu eno Kitara TV, and of course nkwenda no kusima abanyakuli mu nsi za heru abali mu USA abali Bungereza Holanda ni nkwenda kuramukira munywani wange akikiriyo na kutegeka KMG Awards maisa tujja ku bantu bahereza details ndamukizona abachali bange bangi munabahara abali Canada aroha bali mu nsi za baharabu abakutoza akasente betweta bakadama na basekadama mbaramukizeho mulikiro mungamba mbaramukiyeho mbaramukizeho abali Saudi aho abali Qatar abali Jordani arona munywani wange ali I think ali Dubai ali Qatar munywani wange Prince Andrews nkuramukize ndamuzona munywani wange wa City Media bayitontameze ku recording all the time kikinsonga ki kyonka nkuramukize ningamba nti we bali muno kuba kasumikano no tuhondera inde special wenyina mwana kwa mugi nzarwa ya Bulisa bakuzara Bulisa baito nyina mwana kwa mugi mwana wako wa mugi RJJ ramya kutora kasubikado musibite nyensenya bakombo natatya mabaranera kabanza ta Top Cream RJJ Badman kuruga mugongo Nyakabara Music End AKMaya yaman mwana kwa mugi so tujja kuruba tatuto no mwana kwa mugi rugunguru nyoro mpora tuti RJJ no muzini wa amani, and of course nkinsinga kumwendera hazino orurimi ruomuka abantu abandi bajja kunube bondi mizabo bagenda Kampala bondi mizabo ni batandika kwefora ndibaburwa identity yabo, but kenkusimira RJJ n'abandi matches muikaramba nyoro baitu identity yanyetabule, and of course mwasigara ni mukirubasa omurulimi rwanyu kwenda kusima RJJ ebintu bikuru batabita ibintu bikunda bashaka kurunga mwaka guno mwaka sofa guri guta mwaka ina muhiti zoturukize mu ready sofa mwaka guno gubaire gufu aside yange gubaire gufu muna aside yange nkafuna mfunire mu challenges nyingi nkatandika kuzina 2020 on 13 force 13 April 2020 ni miaka ogenda mwetano hati katana kuima 2020 kwezi kwa kasatu kwezi kwa kana 2013 nyatandikire kuzina hati yongeke miaka yona enyizire kurungi nyatera muhiti nyanyumirwe ndongo bomezi ni burubata kurungi baito mwaka guno kuruga December January tigundu batire kurungi mbaire muna challenges nyingi kaza kaje antalibaniza muno munyengera love nyingi aba bad men kabataba na love eri aho ngira love nyingi ati mukaza akantalibaniza muno kandi ati kale challenges nkezo mu bantu bakuru bakubikenga rasta wena abaina wakwe mukaza akaba mukazi bine byeki yaye obaka ogenda obunga homu bakubunga no kubunga kangeze mbungira mukazi wa beyi no mukaba mumanyire okuma RJJ tujja kuiko baitu katubaze tutandike music ogambire 2020 ano watandikire 2020 ati nyina miaka 5 wazinaga musomero kintu kikaija kitaki ya talent gamba ati nawo kotandike kuzina baizeni unyalekera kusoma nyahuraga nyegomba figo nyahuraga nyenda ndongo ya figo egyo ni maiminga asomero ni bampangisa no kumpangisa ni mufuna makase no maiminga bizina ya figo ati uyakire 2020 mu lockdown now nyahura nyenda kuzina isenkurunyo ya % nyagenda mu studio ma David King aho nyatere kizina ma vibes ekiya kutandika nyatandika kizina kikiwataire bakita bisa kikarubata bakitarubata kikarubata kyokubanza kinyini karubata kyantumbura tugambe ni keke kizine kya kingulire henyigizo just take nkatera bisa nyakiongeraho twiz wise niyo yakingwire nyigi Marovix twiz twiziba niyo yankingwire abantu bona bamanya ngo RJJ ati nafoka muzini natana kutera show kujuka utagenzere once ko na figo na iwe niyo nyabaire tune nyine egwiro ati sazino ebirungi byona abantu bakubirora bikwebalizira amaizi ekizina bakita bata
twizi twaiziba abakota twali mu akapera kekizina eki ochala twizi twinyamu twizi twaiziba bebo chala twizi twinyamu akazina niko kazina kacho vibe keri hansi arajeje nsonga ki bakanjwa muno mutima nkuru vibe kiyali hansi yongero tweza akapera kekizina opera tukyali nabo ke tubantu kole bi kole mulimo obupera bujja kujja maisa anti niki ekizina kya kukingulira abantu balina kumanya ekizina kino kya kukingulira ati now ekizina kino kyazire kyamanyika abantu arajeje bikyobomezi bwabo kababutta nyatandika kufuna show bookings nyatandika kunyumira obomezi ati nanyonya yongera mamani nyatera yite ndi ya kisa nyakora video yanga matiki yagikwata video nyakora nzereki yaijana video ati nya focus tanya tankutera ndongo ati sazi nikiyo baitu mwaka guno tigundu batire kulunginye kaire mu maziga gayingi bamputaize muno mutima niwonya ijanya atera yakazina kali latest ni nchura baketa murungi akandika mu government yakonyi nkubonabona habwaki akakuleka mu government yakonyi kasinge kaha manza inyo kuno mulimu ya Museveni mu kunyumiro ati nyo bakandika mu yakonyi ate yakoni bikubi kuune na mirembe yayo UPDF kiraje kabatera masase kabanya ati nkubonabona mirembe yaha kuli nyowe akandika abi nkubonabona wakiyandekera ati so ekizina kyawo ekiyaka bakiyeta bata murongi okitera hawa situation enero awamberero bakancho mutima yasigarawo bintu ki ebivuga ebizina byawo bino byokola byona motivational gihanka okora real story nkekinu kya murungi bugindundiki era nikyo kale love nyingi ngira ngonzi nyingi bunyenda muntu mbanyendezi ati nikyo kurura kyonka love ngifunire mu hiti enkolere sente buli kuchura mpaka ntera hiti buli kuchura ntera hiti imanza wayongere genda bakamputaza na mutima inyuma wa December nyatera wandera gwa bori ati sazi niye kora sente enough is enough mukienda okusana noenda kusindika obukwenda hali ogo yakuchwira omutima wa oli nkamwewa akandika yagenda akora ati sazi no inayo ati sazi no kutawa ndiaho tingana no kuterera simu ati nikimaisha sazi ni toli muravu yo bakanchwa mutima ati nkuchura buchura ni maziga gonga toza yundi ulisita obwana obugungu bonna bwikarande buchura arajeje ati mukesere kati burora bula TikTok ati abaziki abagugona hari mukali amyaka ya arajeje kutoza omukazi amyaka ya 5 orora no swara kugamba ona fani wawe bintu ebyo kubikenga mani tokuso kugamba ofani wawe kikuswaza so ati nikyo kurambera nkegyo kandi ati nikara mu kampu tokurubata tokuchakara tituli babuli kirongo chakali kuruga stage ni bakuteka mu motoka ni bakuyoza ati mbera nkegyo nikyo kale your love banchulize bite love enkolera sente hati niye enkolera sente niye mfoire kiendi hati kampa buze kyondo government sazi no toli willing kugaruka kugwa mu love kancho mutima kasatu mutima kajunda mutima kajunda okimanyire bagamba nti bobo gwire ekigo ina kutoza amani mpako imuke sazi no kutoza sente sazi no kwenda akora ati kwenda garuka arajeje part 2 akubago no maka gona nyikaire ndibi yange mpumwire mbihoiro ndibi yange love intalibanize monati ndo byabakazi gali mazima bakazi bantu babi bakutalibanize arajeje kizina ki ogambirege kiri maizi gaiziba twizi twiziba niyo yandesera aboda mwan tatankutera show kandi apparently kizina kibokuru kizina kyawe kyasingire kutera muno mbizina byawe niyo nzereki nzereki niyo waire myaro yonoko nyarubata paka mtorokoro enya ekipende kiri mu kipoli kizina kyo ekyo buli gutama baze twereze mu akapera araje ati vibe izire nyonyi kara steady nyonyi kara steady nyosa kuri twizi twiziba araje vibe baireki iri hansi Justin bayegenye na ati ngambire mutima bakaguchwa no wokurora kyalirano ndabire mu bingi bafani banga bakundorano mboine muno bada bakaza wakini bandu myoti nayo ora utali mwangu
bakubaza ngira love nyingi nyo bunyenda muntu ngire ngeso kandi bunyenda muntu mu respectinga mu hakitinisa kingi mukazi mbandura muranka mukaka million wa mukakingi sa akuba nyonyerura ningenda mu maiso na nyowe nkabali bari mukazi wogwe nkusana nyabaire mumanyire okamumanyire kademo owazire nawo ba kigorobi batwala flash yange cyali tukwesengere izente ira kali yange na nyojo gasike muhendo arajeja kuchura atakyanywa akutozo twizara atumu hata kuturora nobo kumura sazi nata kunyirira niwe ijyo mugaruko mu mwogeze byona bijja kuhuwa ola kagenda kuchakara abayayo bakampasura bayayo bakampasura tosomurora ariko akaba mugezi muno kamurura yagamba mugezi obusayi mwisyono arajeje akaba neseno banwe nka manager wao baitu wamwendaga muno namwendaga nayo bikenge nyomo jukire obukaiso nyamwendaga muno tuhereze nzere kya akapera yaman oli kipede kili mu kipoli uwezwiri mwineno unoluwa molina nasi mai ngonzi zonkusabo zimpe otabaka weneka weichala vyange vyensenya kuheri ai okay. Zere kinkalala ntakuweni mutimani gudengeta nkabichankole mumezi ndala ni nyandara baby nkalala ntakuweni maya kon okusana love no gizina ko mali no giha mutima nyewe ngwa mu love eramba ndi mu love toli bino bibagambe kiya ibintu okutungole nole no nyewe mbanyi na muntu unkwenda niwe nyenda atakandugaho ni mwenda yandika baita abagungu okimanyira abagungu tibaba na mukazi omuyo bakino bano mukazi kikusigikira nyo nkyali munaku nkeyi yankyasolini baita sembera microphone rugabanzo ngambi iyo okimanyire natural abagungu bata ba polygamous baba kirabona bayina bakazi babiri basatu wairo biro binenso enchumulingo zakendera nyanje oko ne sente zakendera ndiko ba namba babihweriro baitubuli ati Museveni inangeri yatumigire ipesa akatumiga ipesa mwara ati busazino bagungu titukiyalira bawuliwira ira buli twajogaga mutawuni twayikaraga enchuzi ijwire mbokisi munju bintu byona biri migia dem baita tusazino gali mazo masazino misa arob twagenzira mwaro gumoko asho amugungo omu yagamba mugenzi we yamugamba nisha kagamba nja kutera nkusasule onyegiri kwa onyegiri sente zero Museveni ina mulingo yabamigire mama pesa akatumiga ipesa magarike obomezi bona atinyo okusanga ekokota kitimba kiri munju kyakwe ni kilite kyokora sazino obomezi tukwasoli ngambe kutoza sente kuteni nyoyese nyoya nsindikira sente izogenda mu studio ati sazino kokoteri munju tekyadnanga sente mugende mulime abakunguti mwenda kulima abakunguti twenda kubona iyo music yogisangiro tarajeje kuruga 2022 mpaka nati nywe ndongo gali mazima side yange aside gyange gyanka arajeje ndongo gino leroi ndongo ekunyuma nginyumirwemu mu myaka 5 tina uzi ubona bumfunire mu ndongo oba mudabone shozo na booking zija kurungi kyonko buzi umwaka guno nangeru kale ngeno kusobora ile arobi intalibanize muno emyaro yono girubasire emyaro yona ngirubasire nsingi chakaire halevo yange na Kampala nte ile mpatiza abagungu pate ningenda mukono nintera nindugayo nyumirwe mu mpora enkoragana yawo nabazini abandi abakuzina orugungu ereta abazini bagungu bakanyesiga bankomani nyenta chairman wao nyenta chairman wao mbakuratira kuno kuno bunyo ati kuno tukaitwina matrix ya tukora byambioni nyuma matrix yangamba kaba wabali bona abantu wabunyoro yona ati nyowe kuratira babulisa bagungu bazini bagungu ninjanga nyikara na bafigo na ba matrix niwo yakakura tokakuno mali bakakoma oboka bakankoma bonka hadonia hotel bulisa hale unabakuru ba rugungu ba makolomi bo bazini bankoma tingira kizibu
nyo busaba muzini munsorora wadde hanu bunyoro buli muzini akimanyire ntachali wayi ntachali wa buli ombazini abagungu ho gamba ono wakusinga ate egyo question egyo oha kusinga abazini bagungu bali bayingi bazawo mbubonda bikabyeira buli wire buna abana bagungu baruge bakutere endongo batabukire endongo kwasira kati bana gungu bali bakutandongo kinyamano we baitu tinkuso kugambira ngo nyo arajeje nyo nkusinga iwe nayo okubamanya abazini baulisa bono okubamanya omanyire wamani natali wamani omumanyi baitu bo okurura no gamanto onu nyo tingira competitor unyayizire unkorake ko competinga nawe unkompetinga nawe ngo paka nyonyenda mbenka kingi saa muntu nyegomba kingi saa kionke kyo baitu binu manyangu nyowe muzini nanka nyowe ntera butera ndongo abafani nibo bamanyire ntera butera ndongo abafani nibo bakusarawo obo kutina kutankule entaro wenkukaguze ati ntaro nkutakura zaki nyowe batankuze ne bintu by'entaro ntamanye bintu bya bulemu nikyo kora abakazi bakumbonesa mbakwata kurungi nimbeta baby sweet nikora nindabiriza baitu byona byange kizina kye kitaliki yawe mu rugunge kikusinge kitaliki yawe kyogamba kizina kino kienda muno kyo muzini nanka ekyo rugungu ebizina biri bingi byo rugungu birungi iwe kyawo kyo kinga kugonza kingonza sazi no kizina kinkusinga gonza kiri nduga bugungu by the magnet akuba katira kazina kakwato itwena na nyoke nyine arajeje nyonzi na love kiongana nyoke nyini nkuhure kaga ntadiri ndwanda alakuwaye maisa mugungu we natalira karugali mazima obomezi tiburubata ati mwana akazina akahandika akakihowire ekyo kizina tikiriki akiro kimu akakihowire bukumara nanka bulisa ambazina abagungu mwinayo abazini abaisiki aliye mwisiko muwenga ati culture yabagungu twinangeru batukuzamu nikyo kurora naba abasiki bagungu tikibaha mani kuzina basuwara tibe bagumuntu mu family za kuba muno kichumbiro hakuchumba mugungu tiyajwara gampali mugungu takora mbara kyonka ati bagenzi ni batandika kopa engesezo mu tauni kujwara impali bikebyo nikyo kurora nkabarangira inyuma ubakegere kujwara impali no okora ati bakutumanyira bakara ni batujoga bakubamanyira tibakwenda mbaswere Oburundi nikyo kyatwaire nole mukazi wawo kandi ati bakega kuchakara musabena bakega akora ati muire bunu musaija tokyali na busobozi maka ati kandi ati baraba takozere bakoleki ebitimba musevena ati buli kababa ireho banyina baitu kabakatukuza ati buli enchuza enyanja yabaroleraga biro bine enyanja tekiyarugwa musente ne baba inakora arajeje ngambire bizibu byosangire sofa music nye music tingifunire mu buzi wona oiro nti bano halimu abejani bateka mu kwenda kuteka mu bya nanga emparana urundi kuteka mu embeera kuteka mu mukona enkokora enkokora banyo hanu oyima nyoni mbarura mugapu arobenda kuteka mu nkokora byo but kuzara wabikie no kusorora sorora kusorora ntono mugungo ono mugungo abantu bagungu batayija kuno kwikibikini batumigiriza migiriza baitu byona tulabiri byabusa itu abagungu tuli bayikazi ba hoyi mahano kandi muri kandi tuli bayikazi tuli banyoro tuli kintu kimu kandi twenda abantu ati nyowe nikyo ko nyowe nyenda tere ndongo buli muzini mugamba tutere ndongo wo kutera hite karubata busagenda hakana kandi bazina bakusinga bembaza nabo bembungisa bangamba bayine kizibu kya media amaradio butatera bizina anti bo mu mutima gwa buhenyini tibayina nyikiriza nka yarajeje tiba kuyikirizira mu bonga ati nyowe nyikara muwange ntandika korora arajeje TV nyikara ni ndora arajeje akwa nyowe mabara gange banyita yesiga Edwin but ntafani wa arajeje ayisiga tafani wa arajeje kuli muwange mba Edwin zeni arajeje bamurora stage ati kuli muwange nyina kwikara ntandika korora arajeje replace ange za stage biki kwegamba nyenda arajeje mwegomba muno muyayo areki kaguzo kimanisa ekya media itikiri kizibu
yake media yake wokutere kizina kirungi karubata bali bo katora akuraki bya hanu bunyoro nayo kubya kudabiriza ndamukizo munywanu wange radio bisho bamweta batogo Raizo Cruz agende mune bizina byanya biplayinga muno munaba promotingire mune ifo Raizo Cruz big up my brother niwe promoter kyasingire bulisa yona muri John yaitu bulisa yona niwe Raizo niwe promoter kyasingire akuba niwe muntu ya Raizo niwe ya izire yatanakora radio biso batakutere bizina wade kya mugungo bakya mururu nibatera baganda bonka yaija yonga we yaija atandika kutere bizina ya baruru na bagungu ni watu foire ba state wena kyonga bagungu bandi tibakirora nyondo andi kirora kuno abantu bandi tibakirora akuba nyonya kubaire ninkiaso asazi ninkiabona bona amwaro kyonga sazi nunkutere ndongo bakunyumirwa baito kasoha ho nyenka soha mali kasolinga nyenka soha muno nyacheka no kucheka sazi nyenka cheka nyenda ntere ndongo yange bana basoma nkasoha muno nyacheka okacheka yoka ebitimba nebya kucheka kulala mu maizi njura ne kuterera yo obo myaka kiyegyo araje 2016 2017 kuruga 2012 kuyika 2018 ni nsoha ndekero kuswa 2018 nyaija oima ati nyatandika ati ni wonko 2020 ntandike kutere ndongo nyoyenka soha muno ekikaguzo kyembaye nyenda kukaguza bangamba muna abazina abagungu mugiro obuvuyo asimujja munyuire mutamire muno ananka shozi mukorovuyo bwingi muno ekyo kigamba hoki abazini bagungu oba oina muzini wa huliro abazini abagungu niko bagambire abazini bagungu aro promoter wentajja kubaza ibara niko yangambire hangamba baito kikuyi kizibu kyabo jabo bayja bateiro muno ni baleto obuvuyo bwingi muno nsongaki baito tinkinira abazini abagunga bamanyire nyo abazini abagunga bavuyo abatalibaniza nkubamanya balaba babazeo aho kinenda babazeo batugambi abazini abagunga bagira kavuyo batababiri nawo amanyire nawo mbagahamba akubanza tariki wa miti Riki wa miti onu zenu wakabiri di maginento abo bona babraza bangi hati ngamba mweterekereza arajeje mulao babiri di maginento na riki wa miti niwo hao babalize wa yatalima akwanyo tingatalwanza ga stage tingatamira ganka juma muntu hati ngamba abazina abagungu muhulire arajeje agambire riki wa miti na di maginento mugiro obuvuyo mukusise ibara lya abazina abagungu tine n'abantu bantuma n'abantu bantuma ni bangamba wewe arajeje nanka yogodo baza yatyodo kore yatati ningira wewe nanyo nimbura kyokora abantu bakuru nimba ikaza nimbaganyo gamwe wewe ndi maginento yoti noti koroti leka kurwanisa abantu hati arajeje okoleira abantu nyamba ikaza ati oikara nabo nkaiwe abakulira chairman no bazana abantu bano nyobusa uli muzini nyine namba yayi kandi buli muzini mufuna mugapu zayi nabo bayija bondi nibambongera mu kampu abesi yange nibandura obaiti nyobuli muzini atachali wange era muzini aliyo kwagamba nyoya nkoharana rundiki nyo tingira munyanzigwa wange mukazi wange akandika yagenda ati niwe munyanzigwa wange ati sazi tosha kwataga nagonze nawo yadde isobora kubati asokunyita asakuho obutu asokunyita oli kandi muzini kisazi no wakwegombere kora nawo tutandika hano bunyoro mwakwenzere kora nawo kunkakora bo mukakora project so for danu nyina collab na Wakawora boys kwa wetatani lyange chali tudieki ate abo rede twinawo collab yaitu ero zeni endi inkunihira ya figo nibo batani bange bangarro hayi kali muno bambe hayi muno na badman kurasho gwambeira tuba muno hayi baitu titukabaire kora project sofa yinyina eria Wakawora boys niyo nyina kandi Kampala okwo na West Nile ina project West Nile sofanya kora juizi na aluvo na nina yo project endi na Twisky Finger Twisky Finger murozerege legend akajejweri nanka kunu nkamura cyangwa jembe nkamurora ina project mukozere nawo kandi Kampala inayo bakutekereza kuba nokura nabo nyonye ndantere ndongo mu rulimi rwange nakuruga kuli aije bulisa bamugambe kunu hata hayo abazina nikyo nyonye atandikire nakiyekyo nyonye ndanzi no rugungu rwange mpaka
rugungu rwange rukumara nabo nkuba ntatere collab na muganda nyo rugungu rwange rukumara kubanga zina kipede kili mukipoli yankolera swing booking nkufuna bati araba kutokera mukakoliddaho we mutiyambe tumusimaze mutugambe bakendeze hamaraka so olulimi olugungu lw'olusangiro otakuruzina olulimi olugungu lulumi lutali lwangu kuruzina kiruli lwangu kuruzina kionka wokuba ina talent kandi wokuba n'orugonza okurwihamu muramu naiwe kenyini nyine ndisuwa oina bizina by'orugungu byohura nibikunyumira mpaka enkakipede mu kipoli nkyenda muno kipede mu kipoli ekyo kitakizina kyange muno ate nebizina bingi muno byananka byadimagirento so ati magezi kigokuha abaana omuntu ali okakurura nagamba ndi mugungu nkwenda kuzina mbenka arajeje mazina magezi kigokubaha no magezi gona gampereza abantu bandi abakuhura niwe gonza kubanka itwe runde omuntu wena akwenda endongo kiri kuweha yo mutima gwawe omuntu wena wabana okura mwana wabana mutima gwo kusoma asoma mwana wabana agonza ngukino kintu guno muzanu nkugugonza kambe serious kihikira namusoyi wabana agia kusoha agamba kiyalero mukama nakwite emputa agita tibili yaguma mpaka osimbuleko iwe kastogi osimbiro genzere kusoha mpaka ukiora nencho utateire muki obwongo so buli mulimo na mulimi atikamo obwongo kuweza nyoni kyonkora so abana bona baloko hansa bakura nti okwenda kuzina rundo okwegomba muzini wena wa mano obenka we banza yo wenka wetera mutima go gamba ati nkwizira mu style ki kiki kinyi wewe nyini ko muzini mpaka okuboli na talent yawe paka kwezura kwanyo just nkatandika byangi kasimbura busimbura nyagenda mu studio nyatira ndongo kwendya nkukwata kutwale yo baby kwendya bisa twatira ndongo bisa kyonka ntakatandike kwikara microphone kurungi ninyiruka wiruka ati nyaija sazino ati microphone kagikuwasa wongo kati okabimanyira tikafoka byabuliki ati nyatikana nyasala pressa nyatankutira ndongo yenyini ko kurora nkukwana mu rugungu ninturukyo omulimo abantu nibahura nibagamba ono mwana akuzina nkwenda kuramukiya abana bayisikara abana bendora mu TikTok abagungu niba promotinga mu nebizina byo era abana bakusimiwa muno kuba timanyira oyinama baragomanyire nanyo ati omanyire baitumbarura munaro mu for you page yango bali bayingi abana aroho bakore bizina pa challenges orugungu aroho on zaboli recho on zaboli aro bulisa product aroho bandi aro Pamela bali bayingi atinanyo bali bayingi baitu tukubara mukya tukubasima mwe bali muno kuba no mugonzo olulimi rwanyu nimpushinga olulimi rwanyu so arajeje abakota katungire kizina no mugungu mugenzi wawo muzini ebizina nyinabyo nabazina bagungu nka corona little shadow na corona lash lady na corona rikuwa mitogo unkugambira brother wange ugu na rikuwa meeting tukakora collab kizina kiroke arubata ebyo mbaye oiro di magneto niwe tutakakoraga di magneto niwe tutakakozere na bandi tukabaitu ndi muzina akoraga na buli muntu tikuligamba nkangire kuzina akwanyowe ekierezi kiyange nyowe nyenda nkaija kuzina ntaije kuzina ngu nyowe nkaija kuzina nyaendaga kuzina eko mindset nyenda nzine ncheke bucheka nka Maddox sema timba ncheke bucheka ncheke bucheka ngame mani gahoire mfuire awo niho ndi baitu no fera microphone aro muzinore yazinire kizina kile na figeki ya kasigara kora bamutaba tata hanka Mr. Era Mr. Era tanka aliyo kapapi aikarayo ndisuali yo mukyaro kakatuka bizina akabiwa bikaho akahuwa man tenkoma abazini tuina challenges nyingi nayo kuzimanya ndisuwa ibintu bya ndongo kubimanya industry zone okuzimanya ito tukulire mulinywe challenges zabazini bafuna okuzimanya ati nyowe na nyowe gali mazima mu yayogo tingafuna go wire okunyumya na mambozi nyinga kansobora kiyenyini baitu wendonga akagirugawo akusana no kurokoka karokoko baitu drugs zikandema era abachali bange bona bakumanya bamanyire drugs ukazire zikandema kara kuruga kara mu butoni nkyasoha akuwa mwaro kwa bayanya abaga nabo bakuterwa
bakunywa sigara bakunywa njayi bakulya kakora baitu nyowe ntakusobora because ati nikimanzi eyo twina kyo nikyo kurana ntarasta wajunanizibwa nye respectinga nyenka nyowe ninengero mbera zange nzirubasa n'abantu bange kandi nyenda abantu nyenda kukara n'abantu hati kino ekikaguzo kino kiri out of kiri beat tikiri ha music kiri aheru ya music baitu mulingo oli mugungu kankikukaguze abagungu harebi bakumumuta mumuta ebyo kuleta obutebengwa bikiwe nkaiwe nkomuzini omugungu eki kigamba hoki abagungu obutebengwa mumutaga tibulibyo kumumuta kita serious benda butebengwa benda bukama wabo kyongana nyowe nkisagika baitu akuba nyowe tinkusobora bigenda akwanyo tinkusobora bigenda omuno nyowe ndiki nyowe ndi muzini nyowe kutora niko nkakumba gambire nyowe ntera ndongo yange ntabyange tinkira kufuwa kitaliki yange nkora kiyange nyowe nikyo kimbesaho baitu bo bagungu butebenga bakuwenda bukama bakuwenda kandi akuba batuzindiriza muno ate hanu yo wakahuraga bulikira abayo mujatu gwa nanka omujatu gw'obukama wakawuraga besere muzini mugungu nabazini banyoro tibaba sente kyonkani baleta ejweze bakaleta gravity mutu juba mutwala bulisa nyowe banterere simu ya mitwara 2 ga transport gravity mutu juba muleteri wa milioni 5 bamuleta bulisa hamujatu obulisa niye hosting reki omujatu kyonko muzini wa bulisa wa domu atabiwo so bine bibagamba nti abanyoro basarora abagungu biki sometimes cyakwa biki nibikwika tosokwija nitwe tubungisize ekintu bulisa mwaitu noleta muganda n'abazini banyoro omuzini mugunga ataro wadi no kandi kintu mukilesere mwaitu mugambire ate ebyo tubatali tulina kwefuga bataba wadi na kasente ko mujata nkaiwe chairman wabazini abo kugambira nyowe na mubukama abasajja busawo kintu kiona bantu bono basajja bona akola mu bukama bona basuma era nyowa yandire mo direge yantere simu ya mitwara 2 nawo mulimo kawayo hati yo kurugotandika kuzina hano orugungu tokazi na ganko mikoro yobukama igyo mpangorane wade no gumugwa tibaka kwetauga yadde tinkafuna hati arajeje botali mu studio otali mbini oli free oba nokora bikiyo bomba ntali free ndi busy bobo oli free otainda tuge otali mu studio otali mbyo kuleta ya sente oba nokora ki mbayo mu kampu mpumwi mbayo mu kampu mugungu nyakabara kampu kikwite kinubi mpumwiro kompora ni ndi maweza ndao na bachali bange bundi nindora gara jeja TV awo tyo baitu milimo yange nsakara maju mba engineer contract nsakara maju hotel nyaka sakara nyingi muno hati otobaho nobwire bwawo nkaiwe no gahati kange no mupira nzana opuru nkoleki nabagechali bange tintafani wa mipunanga tintafani wa pulu ati kandi na bintu muntu celebu wena muntu celebu otaina motoka kirikizi muno kutakara no bata mu bantu okuraba wa pikipiki ni bakurura baitu oba akiri oina motoka yawe ochakara no yeturamo mu kibuga katito no yetuturamo ati twe tukihasolinga motoka tukakyali ya oyiseme ona kulinda kitinisa kiyawe mu level yawe baita bakabazini batenda kubarora abandi babani barubata beswekerere binanke bijampa abo bakinsonga ki ensonga yenyine ta nayo kenyini mwana wawe ikara nayo bulikiro akutama buhaijola la bod abaire mbodinga somero wakiora niwo banza kwenda niwo lero kireke niwe emugati juice gubanza mwogo hakuba tagata roho umasa no muzini wo kwikara munono muntu ito challenge tugeze ntwikara nabo jo bayingi twikayi nabo no ikara na wati nakumanyira muno nalima ati na yewangu nikyo kora na bakaza abo benyine kintu omukazi wo kukara na wati nakumanyira nalima kumanya muntu waina nalima kumanya bitinisa bya musaija wayi byaina ati na kutana kurabya mama isu so niko kiri na celeb hawakitwe serekaga bunkwikara muno naiwe ugenda muno ka meeting ati ni mutumanyi batumanyira muno barura ati nkunywa taskalite na wakunywa taskalite waguzire table
muzini kunywa tasikalaiti busatu buna ati nagamba akusinga level ati katube yo kuno mutuloleka matara osasule sente rumwe ndorera stage kintu kyekya kurugotandikire kuzina 2020 ekikuba iriho ekyotasakwebwa ali mugendo ko abaroba fans kukubinga stage aroba fans kukasukira obucupa arokuhambya aroko ni kintu ki nyowe kurugantandika kuzina omuntu ayambiize mu industry akaba mojo wa masindi January tukaba twin akaba hiyo kivulo kya Rema na makula masinda Coloping Gardens ekya Joel ati Joel ya tira simu Joel niwe yanterere niwe promoter yampangisizi kyonka Joel kivula ko esana yabera kitundisize bati manya bati TV ali muchuba Joel yanterera simu baiti TTV era ya Joel niwe wenyini omu baita kusana yabera kitunzire Joel niwe yanterere yanyeta twagenda na Figo babiri twagenda na Figo twayikira Coloping aro muyaya ya manya wa mwita wa muyaya wa masinda hawo akora na Joel aro mojo wa masinda kwa video manya ibara leli nyebere kititu Zera otyo ni wogu atogo mojo niwe yanteraga nesimo yikirenkara jejo yikirenkawo yikirenkana nteka pressure butwayikire masindi omuyaya yakyora yatanga kandi kunteka omukono ntakora ntaperforming kandi yatandika kuntere kikono na DJ Holy Boss amazire kutala mu byoma ekana muyaya kumfidika ntazina na Figo wenga bamfidika ngo nanga Maria chayikiri ekanda ati Maria chi woromanye mukani mwenda Maria chi wakimwantere isimu oreda bagungu batayire mu bayijuire bakwenda kurora RJJ nyo bansangaga na baka stage nibangamba tukulinzire kyonka muyaya kandemesa kuzina kandi teire mu bwire wange nyisire show nganyina sho nyagita kuba nyine eri amasindi eri yagenda hamwaro sho yange nyagita ya sente nyagenda kuzinira abo bali kandi bampaire sente zitito baito kamera wa performing nta performing myaka ntero mukono ntazine Figo yazina buzina teya yuko twakiwa hawaka baita bakaba nankaba ikani ba kyonko nyamugamba Zera ekintu kyonkozere mu omezi wange nka RJJ nyo kurugambawo mu omezi wange tinkafunaga kintu kikumbiza nkekyo hakubanga genda nyechikirire nzinira abagungu banyumirwe nyowe muntu wanyeta mukoro nyenda nkoleki nkole mpikirize kintu kiyenyini ati bakamfura muyayi yansisa ibara kibani kisisanke ibara of course ekyo aba fans basabutakenga yekibaire kuno back stage baitu boba twara RJJ na marara taizirege ma ekyo kibi muno kintu ki ekikusemeza mugamanto muntu kino nikyo nsinga kwenda nkinsemeza muno nyega limazimo bomezi wange nta muntu nyenda muno kuba na muntu mugenzi wange ngira love nyingi kigambe cyo kigarukire muno ekyaravu nyingi kigarukire ngira love ngira ngonzi nyingi bunyenda muntu nchura ati nyo bomezi wange limazima wenda muno muntu omukazi oyenda munabakazi I like sex oyenda munabakazi nyenda muno mbe na muntu nyenda muno muntu mukazi nyenda bia mba steady umezi wange kimanso muntu naenda kusemeza ati kanyoni ngati RJJ kwenda musemeza kuletere kureti aho kazi kuba nkumaziri aba kuniyona hizi akuba ati buli omu akufwa saze ndi muntu mukuru tinki asoma tindi student nina kuona muntu mugenzi wange akumpa masanyo akuwangira love nyingi era unkufu hali nkamufunira murungo mpaka hiti iliyo nyengire yewa otugambire gwe inekizine ekyo nikyo kyake kiyaka project bya murungi kiturukire kiriya internet video iro na YouTube genda YouTube no searchinga RJJ Top Cream ni bakuletera video bageta murungi abakutuhondera kusagenda ukasearchinga RJJ ukamuhondera nikutu yeyona twereze makapera ka murungi mutima gukundya kuimba karabuseri wangonzi bukudya ijolo liensati nkulala maliga gogo kya kudya burungi wa moliki akyo mali sweet nganyira nyunya masaju
nkutegekeri binene nasi future gya mugina gya kuno andika singe kai nkwisona besije munkomo wantigiri kimwe mu government gya konyi bulisya kwa mwetu nyakabani kwegonza murungi nkulinda wewe murungi nkulinda wewe kangu meresize kandinde murungi nkulinda wewe hati murungi tukyamulinda ngamba tukumutangira agaruke adowa nyonga irogira kalyanga ngubo gira kalyanga arali nyoma mali ata ngutaragaruke oli nkamwewa nkamwewa kankora kubi tinyakinira gabi yankozere nkamwesiga muno oba nkuhe kintu kine akakana aka beautiful akakwikara reception ya stepa ate mutima gukafwa bakanto mutima mutima gusigalisire kapapa gubori nkabanza kuchura mukiyeno gwango baita toka okaguma ngenda ni nguma baitu nchuzire muno nkacheka ati tunga yakumiga ebihuye ebyo gukire ati akiyambuzire nkwenda kuhogwa kwikara reception kandi ati nkwenda kunyenda nkwenda kumatira ogoba bamwetabata oli mukamusaija bukamusaija hatukusaba muteka musaije na rugaje nkwenda kumatira arajeje nati nkwenda kumutekeraho arajeje bazogambira ba producer kibo sangire bokusingire kora nabo kandi abakwangu nyo producer kyasingire kunkolera bamweta Rovix ali makindi kandi abamugungu Rovix ni wanterere hit zona zikunkolera sente era mwana Rovix mwana respect na murungi ni wagikozera murungi alvo ni wagikozera alvo kuno hano ifo kuno alvo mist Mandela akwa tukayikora na remix niyo project bandize kora na alvo osangira otanda ngabanza gikolera wa view power ati alvo yangamba tugigaruke mu remix mururu tukole collab mururu no mugungu twakora combination yoge na waka atunya ikolere mu view power soregyo kagenda mu view power ni nchura banchwire mutima ati story ya kizinekyo mwisiko nolira story ya kizinekyo mwisiko kumesa la campus Kampala somero ati nyo akandeka kuno nyo badman ndikuno kusoha nkubona nkusona nonda mutu yagenda yaye bumukamba nkusona Karole ana Karole zimanyi eteiro enjura ejwaire kote ota mutu go butiyawa ati nyo niko bandekere nkubona ati ni mugamba una ali wandekere kasinge kaha nkubona wantigiri kimwe mu government giya konyi bulisya kwa mwetu nyakabani kwegonza baite simazi kwatabo muterere takuwata deta muterere muterere haya deta muterere haya tingigirane namba ye nawe yange tagini baitu nagayiwa ogasa kubagini nyo muterere so niko storege yabayire otyo akandeka maziga muno kandi nyeni muenda ati bintu nke baitu mpona ngiya goma nja kufuna murungi plan kizoyinira abafans bawo myself nyo bafani bange nkubawera gyara jaja ncha watagali myamwe badman gyawunye ndi akintu mba nyendere gyanyendya abafani bange mba nyumirwa nyonyi nabojo bange alimpiko ko nibasimure nkaito ne sente nibasimure nkaito nibakora ati muntu akolekeze love nkegyo bafani baitu bali bojo bali kuli mu byaro abakwe yabo nibo bafani bana basomera bakora milimo kuno bana abagunga baize mutawuni bayaye tibataba fani baitu kaharo bakora pateza abagungo nkaho nkarayinya rozira ati bakira bayinuka nibagiye kubyama na bakazi babu bakayikire kuno bafuna bakazi banyuru aina kutaka kubyama na mukazi wayi tibayija kusagika talent ye kandi abakazi banyuru babafuga muno bayaye batufugire batalibaniza muno babafuga muno hati plan ki turaruraho ko so bafani bange aho ya RJJ oba nkhoyi mahanu kiki nyo bafani bange kinkusobaniza kirikimu nyowe nkajja kuzina kyonkamba ile njami mfunire mujamu hawaki hawe bizibu nko muntu mbanyine bizibu byange nko muntu kuno tell love yonka nkafuna mu challenges inyuma onka aro management ya signing twakora na agreement kyonka bikakangirao biona bikakangirao habuwaki na nyoti nkumanyi bikakangirao ati yebi nabyo yantalibaniza mu yangarure inyuma orunda roho ya akuroga mabagambira boji bangambira oburogo bulimbazi ni mukurogangana
oburogo mbazi ne bukuchuka buchuka nanyati manyire baitu orunda ari mukama rwanga yanteiro akumanya kyenyini kyokora Naigendo. niyo mukama rwanga yampaire hit ezo mpaka hit ziriyo bongo wange ninyo mpandika urugungu nayo gendo urugi ati nyoti mbimanyire ati nyino omufumu hali nkusakutwa nyoti tingira sente zokutwara mu bafumu na bapasita nkabayirukaho niyo tingira sente zokutwara mu bafumu yebyo okay ati ubahuta nyamba na sente za ati mbahonta chenga mbaho muntu mukama rwanga muchache utali mu bafumu nsaba kusaba saba era nogenda nokuguma oku nyenka ubamputa izo mutima nkanza nyaikara munju mwezi nkagumu ntakulia ntakunywa ndabire mu bizu bingi nyaba yoko munju nimbona ninjuka mukazi wange nchura mbera nkegyo muntu wobano yenda muntu wawe kukuruga akakuleka wenka baito kabo mazina nawo kasumiki kandi mazire busumi wingi nkama myaka inga ati mbera nkegyo nyagisigairemu ba sister bange bazina myaka inga myaka 2 myaka 2 ntito na yureka myaka 2 yonka ani nyonki ali mwana muto ati love nyina nyingi abakino mutulira muno mazina myaka bara badman jasi mu banda bafere ni mutubutu babudupa abakutondera Kitara TV tukyaina mwana kwa mugi RJJ niko toto kyaruba tampora and of course nkwenda kubasima nywena abakyaro thank you so much kubane mukino mutuhondera ahona hali mukali but nkwenda kusaba odeke kutulora burura just subscribe channel yaitu of course otebano kumiga akado tuonde na mikutu yaitu yona Kitara TV, Facebook, Twitter, Instagram na personal handles zange Julius Kyomhendo kusa kubano mpondera ntubaga hamo tukwachinga vibe hamo in the special kwenda kuramukya munywani wange Donald bakire bategeka chali wange batu bakungamba gukumpaga sente muno kubazaho kotaka mpaire mwene waitu sente just kwenda muno ta munywani wange nkuramukizo mwene waitu webale muno byo kwikia hengaro n'abantu abali tukuramukya abali amyaro yonoko butiyaba wanseko warukuba bare sente zikahwa Kijangi Kaiso Bugoma Kamena Toroko Rwenyana kwa sente amyaro ko bira binu sente zikahwa yimyare kasiskara mbera ati nikongambire mbere buli batu pange sagantu tera tuwa imyare geyo honda tugiyetorora baito biro bino bya cyonka tubaramukize nyene abakuyiya akasente warukuba abutiyaba wanse ko bugomoko kijangi okalyo cyali wange bamweta 20 bamweta ibarakali yanduga mutoro wanga wange njya kulijuka ndi bagambe baitu tubaramukizo twina RJJ mwana omuka ngambege kamutoze tubazabaze tukwatagene mutore mulingo yuno tukuongera kuimukya talent za abana bomuka ebigambo bya bikusemba yo ntumaliza RJJ ebigambo yange kusemba yo nkusima muna bafani bange butataya na kunyikiriziramu buli fani wa RJJ alokalola heru oli mu Uganda hona halo kali kasta wo kuba no wakaba wendia RJJ hinso kale gali mazima nko respecting ko ekitindisa kiyamu mbendia hoyi gyambendia kandi hoyi so nakubakolera birungi byensenya hiti zitake chalio zinene just kipede kili mukipole egyo gyali sample birungi byali bingi muno bikuija kuba nkyali mwana muto kandi nkyakora muno kandi myaka yokora yakubakolera kyali nyingi so endonge kyaija nyingi kinja kurugamuramu kintu kyakikubiyiza ekimbiza muntu kundupa nyeti nkoragana bayayi kudupa I hate bayayi tinkoragana muntu muyayi na woba muisiki okandaganiza kwijo tayizire kinkora kubi nanyo kinkora kubi aro musiki wa sindikiro transport tiyaije bali ya transport bibamu banyo kwenda kwatwara mukoti bagage tukusaba kubanyigira mukoti bakabasiba so abafani bange tingi abalekirira endongo njagitera myaka yona endongo zitakeza gene na mani bironge bicyali binene byembo bironge biliyo oiro kyandu twekambe kutulya sente tunyumirwense tuvuge motoka mukola sigaulisi agigyo woko yatu omezi wa kandi bulisa bakabaha amakola sagako garungi muno buli kimu kyona kiri kirungi kale bwebali muno so ndamukiryo bazaire bange baba bya rufumado ndamukirye ba promoter bange bensenya banteka mu sente
betu mimi mwana tinso kuibera promoter my big promoter Raizo Cruz respect to you mwana yao ndio umsaja tamwingi niwe ni watu foire kituli tumuramukiza Raizo baito mbuzire omweno wait hoyi mabiro mutokya ijamo kiki kota kyantere small hoyi akafuna sente akafuna sente bagungu to bamanyire wafuna sente kandi Raizo nawagamba ninyo yazifunire nyonja yeyi yankiyali nkyazitoza nkyazitoza bayitu na nyonja zifuna so mwebale muno oramukimazire kuramuki tumazire sho mwebale muno abayikaire ne mutuhondera tukoleire hano beto bata astepalu zikinobi mwebale muno kutugumisiza tubayikaire ntubaterere nduru tubatokera bayitu mwebale kutugumisiriza leka twitete no muntekanize zinda Kitara TV mbaire Julius Shomwendo musajja muliso mwe haba moli. Thank you so much until we meet in the next episodes zindi mobile.